Abaturage ba Kijumba omu kigoro bya Town Council Hoyuma District bagwirirwa akagonyekero bwa nyuma y'omukazi kwita omukundwa we ow'emyaka 35 arikwejunisa akatehimbwa ahabwo kumushanga arikumera ekijuma kya siriimu. Omukazi oyisiriiba nibamweta Joan Twine omujuni kandi ekikorwa eki akikozire omukiro abantu bona babyami bwa nyuma y'omukundwa we Emmanuel Tumusiime enzarwa ya Rwenkobe omu Bujumbura Division omu Hoyuma Municipality kuruga ha muromo. Teyire ng'ekisano kirozire nsanyiri n'abandi bona ko basanyiri but it is very bad. Kandi mu gihugu amaziri hano myezi nk'etano tanywa mwenge anywa amaizi. Abatakani bagira ngo omukazi ogu ahereza izoba ryona eri rwakashatu arikwebuza yaba kiri kibi omuntu kwita omuntu orikuba muturira akakoko ka siriimu. Atuleteye gesture yagamba hari omukazi abere kibaruku ayisire musajja we habwe ensonga ngu musajja akagiya heru yayihayo burwere zeni yaje yabutulira omukazi zeni omukazi bwayikebeire asangire ayino oburwere ubu bwa siriimu zeni naho ntabegina twihanuriza hunkai tulinka bakozana abantu turo abantu bayingi yakaguza omukazi wa raisiro omuntu akozere kubi obakozere kuntu amugamba akozere kubi. Polisi ya Hoyuma eyebembirwe Tomu Mpahesi ekwatanise ne ya kigorobya ecwire dirisa hamwe n'orwigi yataha mu kucebera omutumbi nokwekoragira abanyabuzare kuza kuzika. Tumukebeire abasaba mukebeire egweta postmortem kana iyo tuliyo ntuseruliza ukozi kuri very simple kuseruliza habo kwa ruitaye nyegereire aliyo mulire so tugamba ngo mukare mbusinge mwendo businge tujya kubarinda baina nyine mwirinda. Omugambirizi wa polisi ahabwa mwitanzije Julius Hakiza Alan nagira ngo omukazi ogu nibaza kumutwara hirwaro kureba omushija yababire yamuturiza akakoko. Abantu batwirona siriimu emyaka mingi nuko yakubiragi akagire mu ba counselors akagire mu ba doctor ne bamuha emibazi then naba turebera abantu bingi abamazire emyaka mingi na siriimu nka ibyo kutwarira amateko mu ngaro yakwate mbango itomuntu tikirungi. Abantu abari kuturana akakoko ka siriimu mu Hoyuma n'obucweka butano aharigana okuregera aha report eshohozibwe aha kujaguza ekiro ky'akakoko ka siriimu. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto mu Hoyuma.